Whakalawhala ia tu hana he to tūru to wala tala tu tupu ke lata ia mo e whewhinei. Ko whakatutala ia PCA News mai matua i ki pule ka Honourable Richie Matama hanga o ia ke he tau whainga hua ni putu ia ke hana liwi ki anga koe Ministry of Infrastructure mo Ministry of Home Affairs. Ne whakakisi hana da manatu mo e tau whakamamaanga hanga o ia ke he tau liwi ki anga mai tau tangata pihia ke he whakangahua hua anga he solar power mo e tau puleanga ke lata ia mo e tau whainga hua na kua lewa he na kai la whai poke a whai pawaki ke ngā hua i halau tūru ki ai. Ko tala hama he ki pure koe mahuinga he hana tuanga ki tu mau ke rangana me lai te mena ke ramatei mo re wiki tu tangata usi mutu. Pehea ia tō haha iei tu mau a lo tūru ni longa tu whuki tu mena ke ramatei ki hara tūru wiki anga sinu. Tunga ia ki tau ramatei ki tau whāri, tau moro sinu, me tau ramatei ki tau whānau special needs. Ke whaingahau utilities ne hae iei ke maho nei e te kumikumianga ke whangahua te solar panel pehe e ki pure ko am te kilahi te kumikumianga whamua ko tō hiwhe whaonganga he ti solo whaungfuma 5%. Pea ia mahuinga lahi whakataroanga nei he tau solar panel ke tukutuku hefo e whaonganga he ti solo hako tau kolata mai ki he mutu. Mai tukutuku hake e whaonganga he tau mroro hila ne mua mai hala koe clean energy whakapapalingi. Koe tau whakaroanga energy security po ke whakamauanga he tau mroro hila Niue ne talahaue ia koe tahani a nei he tau whainga hua ne manako lahi e whakatuwhono ke whakangahua whakalaulahi. Tu talafu ke ia hanga au e ke tau whainga hua ne nakaila whai officer pawaki pehea ia koe ngā hua mahuinga ne whakawhitāanga ia roturu ki ai koe nono ki he hanga mitaki he tau whaare me tau whanua kaina ke tālanga he tau officer phone nakaila whai aho po ke mahina po ke tau ni kua kisia e whakausianga he ngā hua nei. Koe hana tau manatu ki he tau whaonganga whakanoa he tau koloa he whatuwhono tunga i he tau preoafi pehea ia koe pohala ni ki tu mau tau tangatanga hua ke muitua ki he tau tahata ki anga he whainga hua. Koe whaletupe asihake koe Asian Development Bank, koe halau tūlu a hukui ko Jonathan Bright, mo he ana a matakau ko whenanga mai ke whakatutala i mai whakatuwhono Niue. Hanga uia ke he tau matanga hua ke langamatai e matakau ni ki ai. Koe matanga hua mahui ngā halau tūru ke he mga aho nei, koe whakatupe ia i tau kumikumianga, mo i tau ononoanga ke lata ia mo i tau liwikianga he tau mamatua tupuna he motu. Hanege tau walatala ia. Ko mtakau nei ne kua kamate tau ngamatai pi ki tau whakawhitiwianga ki tau ngahua me whakatuwhono Niue, kua kamatai he tau uawhi hongwhuruma fitu. Ko na ono lo tūru ke unioni hake e tau ngamatai ke whainga hua mororo sino, pia whuki ke tau tausianga he tau lotokaina ke whakahangahang bita ke tau mumui he tau mamatua whakau. Mahoinga ke lo tōru ke whakatupe tau ngahola lahi, hako e tauka po ke longa tau tupe ke whakamore ke whakangahua e tau puhala me tau ngahua ka tuku atu ke tau mutu. Pia whuki ni me tau tupe me tau mororo ke whangahua he tau mutu. Mahoinga whuki ke lo tōru ke tālanga e tau pungahua, mai he tau pantakahua nei ke whakangahua ki e tau tangata he mutu. Ko whai whakatutalanga whoki i moi matua i ki pule ko e lilifu ko Richie Matama, hanga o ia ke he ana whenonga atu ke he mutu ko fisi he mahina hame. Ke lata ia mo e whanolahi he mutu he Pasifika mo e tau pulotu ke tau whahi peace and security he atu Pasifika. Hanei whoki e tau walatala ia. Koe whala tau mo te kupu mahuinga he whono Peace and Security Dialogue he tau mutu Pasifika, koe tau le kuatunga ia e climate change, cyber security, energy security, mai transnational crime, niko ki sia i ke mao nei he tau mutu Pasifika. Pea ia koe mahuinga e hokoata Niue ke whonoanga nei, ke whaitalhauanga Niue ke tau whakatupureanga he tau mutu Pasifika, ke tau whainga hua ne mahuinga Niue ki ai. Koe hana tau matakupu ne whakakise po ke ngamatai atu ke tau whakatutalanga kua lauia ai ke tau whahi ne mahuinga ke tau mutu ki iki tunga i Niue. Koe hana tau manatu hanga au ke tau kuri kua tolo he longa ke mau nei i Niue, kua ekia mo taha kupu ke whamanatu atu ke tau mutulalahi ne hoko atu ke he whono, e tau matakahua ne mahuinga ke tau mumui whakamaanga he tau mutu ki iki tunga Niue, ke nā kaini ke tu mau e tau whakatutalanga ke he tau whahi tunga e tau matakau wharekutaki he tau mutulalahi, tau mororo he tau mutulalahi, me tau matangahua ne whakawhihangai po ke whetoko he tau mutulalahi ki ai. Amna ki aia ke whai matangahua po ke maua e tau whakakoanga ke late me te tangata Niue, ke whakaonga he tau
koloa AI me uni hake e digital literacy he tau tangata niwe. Koe ka kanu he tau whakakoanga pēnei ke ua whaile kua e tau tangata niwe ka mua mai he tau whakaongaanga haru tūru he tau koloa la kauhila. Ko tuk whenonga atu e matakau Commonwealth Games ha Niue, he māma he ahui ni awhi, he motu mamaona ha Scotland, ke lata ia me tau whiu he Commonwealth Games, ke kamata he aha uofu matulu he mahina nei ha iulei. Aha iai ke he matakau toko hofu mataha alau tulu nei, ko amamnaki ke uatu pakolo tulu ko uatu ai, ke lata ia me tau whiu nei. Hanei e tau walatala ia. Tunga ia o whaelo atu he tau aha kua mori, koe toko hongfu matahe whanau niu atu ki whetoko me toko hongo furu te tātana matei, me tau taki he mtakau. Koe tau wheua ke whawhitāra tūru ki ai, koe wheua humomi, lawn bowls, me wheua shot put. Toko whae tau whanau whatataani me tahe whatawhiwhine ke wheua humomi, kolo tūru nei ko Deacon Hollow Williams, ne moe e pine apakula, koe tuanga ki tūru ke whahanga humomi ne whawhitai e ki ai he tau wheua Commonwealth Games he tau uawhi uofu maua. Kolo tūru whuki ke wheua nei ko De Niro Clark Pau, mai he maangaha lofi, ko Kalani ani te rea lau niu mai he maangaha riku, ko Phoenix ngataua mai he maangaha hiktawaki mo hakupu. A hai e whuki e a whine ke wheua humomi nei ko Karen Te Ruki Pasene mai he maangaha alofi. Toko rima lo tōru he matakau bowling ko Christine Ioane, ko Frederick Malona Tawhatu, ko Tifanga Tupui Liu, mo Catherine Papani, mo Keith Papani. Ko e whiua shot put, toko tahe toa ke whiua nei, ko ia ko Caleb Misibeka, mai he maangaha riku, ma kefu mo tuapa. Ko ia tiki lahi ke mtakau, ko e chef de mission ko Sydney Lui, mai whakataha tu whuki ke tau whiua, ko e presidenti he mtakau Niska, ko Maru Talangi. Tuko te tau i whamrena, ke rata ia me tau mtakau nei haniwe, ke mnuina me mawhola, me whamoro, ke hukui mutu, ke he tau whiuahala tōru, ke Commonwealth Games, he tau uawhi uwhamaono nei. Tau whakakise atu he Channel 3, he Pacifica TV, e tau whiua nei, ka manakom tōru, ke kisia hatu tūra tau whanau, ka whetoko ke hala tūra tau whiua. Ko amana ke lotu au fitu ke whakahoko e lo tūru tā whakaloanga ne whakahingoa ai koe Niue for Christ. Ke kamata mai he au tapu he whāhe tapu ne, koe ahong whumaua ke whakausi mai he ahua whumalima i iulei. Ko haia i e tau whewhiau ne whenanga mai pauaki ke lata i mit whakaholoanga ne, koe whewhiau Niue ko ia ko Kirin o Kisene. Hane e tau walatala ia. Whututala PC News me whewhiau ko Niue Nankaha, me tala hau ia koe ka kanu e whakaloanga nei, ko tausia i ke lata me tau tangata ke whakahako tumu mui ke muitua atu ke kupe atua, pia ia koe whamtapatu ke whinangaro atua, tunga a ia koe tala hau mai he apostolo ko Paulo he tohi tāha kuri nito, wahanga ua kupu ua ne pē mai, hako mena mautoi hako manatu, ke nā kai loa e au, ha mena i amtūru ka ko Yesu Kiriso ni, ko ia te whakasatauro. Ko e hokolo he te whakaloanga nei, ko haha iei ke he whinangaro tapu, ha ke riso Yesu ke tu mau i te tangata ke whakapuroa, ha ko e hahanga atu ke hana liu haere mai ke lalolangi, ke me longa he te tangata e mui me masi, ko haha iei ke he tau whakawhirianga mai he iki ko Yesu Kiriso. Ko e whakaholoanga nei, ko a tausi ai ki laro hifo he whakaholoanga Country of Christ ke lata e me tau mutu he atu Pasifika, ke kamata he tau nei me whaoisi atu ke tau uawhi turungu furu, putu iai Niue ke whakaholoanga he tau nei. Ko amnaki ke tause e whakaholoanga nei ke ue mtakawi, ke he Salim Hall i Mutalau, mai whare toro he aongo tokorunga. Tau whakamtapatu e whakaholoanga nei ke tau riongi, tau lolongo, tau launga, me tau tūtala ki tau rewhikianga sino. Ahai e whuki e whakaholoanga tunu kai. Ko a tausi ai e hawhangianga lahi, ke he awhiawhi tapu nei kua moare, ke tau mtakawi ne ua i Mutalau, mai aongo tokorunga. Kua kamata tālanga e poko aonga fō ke lata ia mo tau whānau he wahenga special education he aonga he tau whānau i kiki. Kua whakatupia he whakatuwhono hasapani e whāle nei, ha koe longa e tau kua mole ki tua ne whakaonga he wahenga nei, ha poko ni ne kua ata tunga ia e poko he tau whaiaonga, poke poko ke lata ia mo tau whānau ka ngangau. Hane e tau walatala ia. Ko whakatutala PCN News me uru aonga ko Mrs. Carol Edwards, pe he a ia koe ono e tau he tause, e tau whakatutalanga me tau puleanga ke tālanga e poko aonga nei.
Pehea ia kua tālanga paua ki e poko aonga nei, ke whakahangahanga mita ke tau whakakoanga he tau whanau special needs. Poko aonga nei ne kua manaki ke tā, kua lewa whitāni e manmanatu mo he misi, mo e manako a mautoro e tau whiaonga, e aonga toa pia whuki tau mamatua, ke maeke ai ke whai poko e tau whanau ne kua nā kai malololahi halatoru a tau manmanatuanga, si pia whuki ni ke hamo e tau alanga sinu halatoru. Kai maeke ke whai poko aonga halatoru ke whakaako ai mo nā kai whai whakalawelawe atu e whalua tangata ke he halatoru a poko. Ko e poko nei, koe tā langa pauaki ni ke lata e mo lautoru, ha koe ka kano, koe longa e tau whanau ne kehe e tau ka kano ni nonofo e he poko ia whalu, koa maeke ke tau se whalu ngā hua, whalu nā kai maeke, kehe tau puhala ne manmanatu lautoru mai ono ke he tau whaahi ke whakaako, mai ono ke he lalolangi, ke halatoru a tau ono-onoanga. Si nā kai malolola halatoru ke whakatatai atu ke he tau poko aonga ne kua tālanga i ke lata i mo e whaurua whanau. Kai ilo e tau toru, mahuinga lautoru, mahuinga osto whanau, kai hahai ai e tau lewekianga kua kehe ke lata i mo lautoru, asi tālanga e poko nei. Koe tau whanau nei, kua lewa whitāni, he nonofi loto e aonga nei hato toru e he aonga tau whanau iki. Kai nā kai whai matakawi pauaki alo toru ne whakatoka pauaki ki ai si hiki tu mau e tau poko aonga alo toru, si koe mangaho nei, kua whiawhia lahe ma toru, ha kua maeke ke kau whalataha, mo i ngā hua uloa ke maua e taha poko nei ke lata i mo e tau whanau. Pehea Mrs. Edwards koe whakaongaanga he poko aonga, tō toka ni ke lata mo e tau whanau, he wahenga ke he mangahu nei, mo e tō whakatūtala me whālua matakau, tunga e Niue Tolomaki Auloa Association, po ke Neurodiverse Association, ka whiamanako ke whakaonga he poko. Koe mangaho nei, koe whakatoka pauaki ke lata i mo e tau whanau nei ha tau toru, kai tō manmanatu ki ai ka eke ke whia manako e whalu a whahitung e NTAA, ke o mai ke whono po ke hai loto he poko nei, ka koe mangaho nei, koe manako ke talanga pauaki ni ke lata i mo e tau whanau. Ko amanaki ke hawhangi e poko aonga nei, he tau whiawhia, pule whakamotu he tau nei. Tonga ia, kua kamata te ngā hua he whahita puka maore he aho whalaele, si kua whiawhia leha matoru he ono ati ki ai, kua horo mitake ngā hua halatoru, kua amanaki hamatoru a amamanakianga ke hawhangi e poko nei, ke he whahitapu ia ka tahuse e pure whakamotu ha Niue, si koe amamanakianga ia si manako matoru ke tuku ate tau whakaue ke he matakau ngā hua ne kua manaki ke tālangi e poko ha koe iloi matoru, meka lautoru ke tausi, meka lautoru ke tausi ke hoko ati ke au ke tapasi a whangi mongi e poko ke whiawhia o loa tutu. Pehea laua, koe mita ke numela whai aonga ne langa matai ke he mangahu nei, mo e tō ono ke uneha ke numela tangata ngā hua, ka pehe tokolonga o tu whoke tau whanau, fōu ka whakaako ke he wahenga nei. Ota ni e tau ke he tau numela he tau whanau, ka eke ke marikisi hake e numela he tau whanau, tō whai ono-onoanga ke he tau tangata ngā hua. Ka koe mangaho nei, hai ai e tau tangata ngā hua ni ko whitae ngā hua iai, ko Teacher Mary, si pia whoki ni mo Teacher Daphne, ne kua maeke ki ngā hua ki lote pakoanga nei, si hae ne ono atu whoki ke he tahe tangata ngā hua. Kai tonga ni nei loto tōru, nā kai ni koe aonga, tau whaonga he aonga nei ko he tau whanau iki, ha hai iai whoki ke he aonga toko lunga, e tau whanau nei ka holo atolo tōru, mai he wahenga ono ke hake wahenga whitu, ke mai ke whoki ke whailang mataianga ke tau whanau nei, ke ngā hua uloa mo e aonga toko lunga ke whai tausianga mo e whai whakakoanga ke lata i mo e tau whanau. Whakauea tu e uruaonga ke tau tangata ne kua lang matai ke tau ngā hua nei.
aha e tau ikililifu mo tau taki whainga hua, pia foki mo tau mamatua ne kua foki tau mangaho ke lata ia mo ngā hua nei. Manako ni ke tuku ate tau whakaue lahi mahaki ke alo tōru osi ne kua maeke ke lang matai mai ke he matanga hua nei, asi maeke ai ke kisia ko ka mata e tā, ka mata mai e tau whakatutala anga he mga aho ne iki pole ai e lilifu ko sauni tonga tole, si holo ai ke lilifu ko Sonia Talangi, si ko hoko mai ke he lilifu fōa matoru ko Sina he kau. Si pihia foki ni ke he uru whakatonu, lahi ngā hua hamatoru mo e uru whakatonu whakamua hamatoru ko Bertha, lilifu Bertha tonga hai, ko ia foki ko uru whakatonu he mga aho nā maungene maeke ai ke ngā hua uloa mo Angela Tuhipa mai he NTAA, si pia foki ni mo Felicia, lahi ngā hua foki hana, si whakaue laha matoru ka Felicia foki mo Angela, ha maeke ke ngā hua uloa mo Maua mo Mary, si asi maeke ke kisia ko kamata te e pakaonga nei, whakaue foki matoru ke tau mamatua he tau whanau, whakaue ke tau mamatua he tau whanau, tau mga whaoa halotoru he lahi e langmatai, mai he waha asi hoko ai atotoru ke mga aho nei, ko kisia kua tā e pako. I loi au, tō whakatu mauni halotoru tau langmatai, mai ke haonga, si pia fuki hamatora tau whaonga, hako e tau whanau hatotoru. Ko tau whanau nei hatotoru, mahuenga lahi halotoru ke he motu nei ko Niue, se kua lata pa waki ni ke whai pakaonga halotoru, mo e whai matakawi halotoru ke maeke ke nonofo ai, mo e manmanatu koe halotoru ni a walakaina ia, kua whakataka pa waki, ka e nā kai uta whanu, ka eke ke whai whakaonga he pako ia, uta halotoru ke tā pako. Pia kai manmanatu pia matoru ke tuku atu tau whakaue whuki au ke tau whai aonga osi he aonga he tau whanau iki, ka mata mai he aonga whakamahani, hako maeka lotoru whuki ke langmatai au loa ke he whakakoanga he tau whanau nei hatotoru, asi hoko mai hatotoru ke he mga aho nei. Pehe mai a Mrs. Edwards he tau whakatutalanga whakapapalangi e whahita puka moale, koe amanaki ke whakapiki atu e a whangianga, he poko aonga nei ke he tau whakawhiawhia anga he pepa hātaki koe Inclusive Education Policy. Pehe whokia ia koe tata ngata tala haua ka whenonga mai pa waki ke lata mo e tau whakawhiawhia anga nei. Ko whakahoko ai au si pote lahi he aonga tukulunga he aho whlaili he whahita puka male, loa e aho, hawili, mo e vela e la, kai lahi e whiawhia he tau, he mamata atu e tau mamatua mo e tau whaiaonga, ke he tau whanau ne whetoko ai ke lata mai halo tūlu a tau matakau. Ko tau whahita puka male ka mata mai he ahong whamali mai a me, ne whakahoko e tau fioli events he tau waheanga taki taha, ki sia tau whiua tunga e discus, shot put, long jump, mo e lisi tau javelin, ne whakawhita e tau whanau ki ei. Ko whakailoa mai he uru aonga he aonga tukulunga ko Mr. Charles Ioane, ko e matakau ne kau tū ke he tau ola mai he ka mataanga, ke hoko mai ke he au uwha maono i aduni ko e matakau hapua, ne kau tū ai ke he tau ola. Mui mai e matakau a keto, si pia whoki mai matakau a langa curly, whakau si mai he matakau ha moea. Hoko mai ke he au si pote le he awhla ile, a honga fulu i a iulei, he whahita puka male, ko ka mata e tau whakaholoanga ke tau fuleni he tau matakau. Ka tau tutuanga he tau fuleni, kau tū ai e matakau a langa curly, tū ai matakau keto, tū tōle matakau ha moea, mo tū wha e matakau ha pua. Ko ia ne kau tū he tāsika ko Joshua Pumale, mai he matakau ha langa curly. Ke tau tutuanga katoa toa, ne kau tū ai e matakau ha pua, tū ai matakau ha langa curly, tū tōlu e matakau ha keto, mo e tū whai e matakau ha moea. Pea naha tu tūlu tu walatala tu tupu ke lata ia moi a whiawhinei, mana tu whoki ke tolo atu ke he mangana ko alofitonga ke lata i mehelo tōru a aho whakatātā ke he au whaiumo he whaitapu nei. Nona wha me manui ne pōlo sana suni holo nei ko mawehe atu, manui ne pōlo.